Zdravo svima, ja sam Emilija, a vi gledate moj najnoviji vlog. Kao što ste videli po naslovu, za doček nove godine sam bila u Budimpešti. Putovala sam sa Rhapsody Travel agencijom, a u narednim minutima vidjet ćete kako smo se proveli, šta smo sve videli i kakve su nam bile žurke za doček nove godine i za reprizu. Nadam se da ćete uživati u vlogu. 31. decembra u jutarnjim časovima prvo smo stigli na Trg Heroja, najpoznatiji trg i simbol Budimpešte, gde se nalaze skulpture najpoznatijih i najznačajnijih istorijskih ličnosti ne samo Budimpešte, već i cele Mađarske. Posle toga smo otišli u Ribarski bastion, jedan od najpoznatijih turističkih lokaliteta u Budimpešti koji obavezno morate da posetite kada dođete u ovaj grad. Svakako najpoznatija je crkva Matije Korvina koja se nalazi ovde. I sa Ribarskog bastiona se prostire prelepi pogled na peštanski deo grada, kao što sada možete vidjeti, a više detalja možete da vidite u mom prethodnom vlogu iz Budimpešte koji ću vam ostaviti. Evo nas u Vaci ulici, najpopularnijoj i najpoznatijoj ulici u Budimpešti. Idemo posle na ručak, imamo ovde slobodno vreme za šetnju, a onda idemo da se čekiramo u hotel i to je to za sad. Imali smo pešačku turu kroz grad, jutro što ste sve videli i onda večeras idemo na doček pa vam se javljam. Sva 3 dana na putovanju samo sam jela langoš, njihovo tradicionalno jelo kao piroška je, sa raznim slanim nadevima koji možete da stavite, od kačkavalja, pavlake, gulaša ili šta god već volite. Vaš vodič da vam se javi, imamo 3 hotela u koji su nam smešteni svi iz našeg busa i ja sam sad upravo čekirala 8 ljudi u mom hotelu, mislim ne u mom, nego u kom su mi rekli da vodim, pa ja idem u drugi, da tu pokupim koleginicu koja ima njih 30-ak, pa onda zajedno idem u treći koji je nas kroz drugoj strani grada, u naš hotel. I sada idem da hvatam neki prevoz. Bukvalno se šetam kao po Beogradu, kao da sam došla na kafu, a ne da vodim turu. I onda ću malo više da vam pričam o Rhapsody i šta ja radim kod njih. I eto, samo da vam se javim da sam čekirala ljude u jedan hotel, idem u drugi, po treći, pa se spremamo za doček nove godine. Spremamo se, šminkanju najveće. Mi danas u busu i mi sad, to je onaj natpis od sirotice do lepotice. Čekajte. Inače snimam, a je škljockam. Prvi januar je, imamo slobodno vreme do 5 i Milica i ja smo došli da šetamo po gradu i sad smo kod Bazilike Svetog Ištvana iza mene, vidjet ćete posle, ovde je prelep advent, znači prelep advent. Svi su izašli da šetaju 1. januar, prelepo je vreme i sad ću da vam snimim još malo. Znači puno je kućica i prelepo, svašta ima i evo je Bazilika. Vidite gde sam se popela da se slikam. Vlog ne sme da trpi. Znači na mostu. Da bi se slikala prelepo stvarno. 1. januara imali smo organizovan izlet krstarenje Dunavom u trajanju od sat vremena i ovo je nešto što nikako ne smete da propustite kada ste u poseti Budimpešti. Meni je ovo svakako 3. put, a više detalja imate u prethodnom vlogu, pa smo se onda uputili na reprizu nove godine. 2. januar je bio posljednji dan na našem putovanju i ujutru smo obišli Sant Andreju, gradić nedaleko od Budimpešte koji je poznat po srpskoj istoriji i hrišćanstvu u 17. veku i treba ga posjetiti kako bi što bolje razumeli istorijat Srba, kažem u 17. veku i kako bi se približili našim korenima. Takođe u Sant Andreji se nalazi muzej marcipana i sve ove figurice koje vidite pravljene su od marcipana i ovo je toliko lepo odrađeno. Pogledajte parlament u Budimpešti sa originalnim detaljima
Nakon St. Andrej imali smo organizovan fakultativni izlet do Tropikarijuma koji se nalazi u ogromnom tržnom centru Camponi i iskreno se nisam nadala da je ovoliko lepo i interesantno, ne samo deci nego da kažem i nama malo starijima. Toliko je dobro urađeno, toliko lepih riba i ajkula ima i stvarno je pre interesantno. Iako mi je 3. put u Budimpešti, ja ovo nikada nisam posjetila i stvarno vam kažem da obavezno idete. Ja sam vam dočarala koliko sam mogla, šta sve ima ovdje i koliko su ove ribe interesantne. A mi smo onda uveče krenuli put Beograda i ovim polako odjavljujem moj vlog. Nadam se da vam se svideo, ako jeste obavezno lajkujte, a mi se vidimo u nekom od mojih narednih vlogova.